Me obajti, foter je glih v letu, je šel nekam. Prvo, kar sem ugotovil, je, da je umazanka svina, ker moj foter je cepljen proti čiščenju. In on pravi, da pač on ni za čiščenje, da mora ženska čistiti. Pa ker ženske ni, to pomeni, da moram jaz čistiti. Ni janjetine, rekel je, da bo janjetina, ampak ker brat ni v letu, ni janjetin. In zdaj neki tam za silo dela jaja. Ampak dober je, glej. Lahko bi se ustavil vmes na čevapima, tako pa sem se zajel. Foter, kva delaš? Delam sina, ima maloga sina, došao bi posjetu praznih ruku. Očekuje da mu otac napravi u 43. godini. Dokler imamo starše, smo otroci. Nič, foter je naredil jajca in pazi fora brez kruha. Človek nima nič. A on mi je prav na janjetino prid, stari. Prišel sem na prazen hladilnik. Zdaj grem do strica, da mi da toast, on tudi nima nič. Tako da bom mogel jeti v trgovino po kifle. Živijo, to je moj stric Ibro. Živijo. Čau. Tako, ja. To je moj stric Ibro, mlajši brat mojega fotra. In zdaj se Ibro preseluje v Pemzi, prej je delal v Julonu in je skozi zrihtel šiht preko študenta. Ampak jaz sem vedno nekaj mutil vamo tam, da me moramo skozi branta, ne. No, zdaj ti bom pa jaz naredil topli sedem. Ne rabiš, ne. Foter je naredil jajca, sam daj mi toast. To je to, ker on nima nič. Jaz v Bosni moram jesti toast. Zdaj sam ti ga popečem. Ne, hvala. Jaz moram v Bosni jesti toast, namesto da grem po kifle pa to. Ne, se imaš to, da sem je ta zrnati. Ono zrnati. Tegale. Tale sam je še dober. Dober je. On prav, imam janjetino, jaz prijem inač. Hvala ti. Evo, vidite, da imamo tukaj ta vrata. Tori. To so japonska vrata v nebesa. Evo ga, foter je pripravil za sladico Bostan. Se pravi, tole je, kako bi rekel, bosanska sladica z naravnim cukrom, jel tako? To je čist drugače, kot pri nas v Sloveniji. Pri nas v Sloveniji prodaja škart robosta. Gumo, stari. Ojoj, jaz dober. Sem spucal celo stanovanje, stari. Posesal pa po ribu. Majko moja, vidite, da sem iz Slovenije. Sam ne smejo me videti teli bosanci, če tole te vidijo, da ti delaš kot moški, ti tako jaja režejo. Tako da dober je, prošel sem. Grem pa pogledati, pa oni delajo. Striko, kje si, pereš? Kva delaš? Travo kosil, zdaj pa perem laser in potem ga bom namazal, ga bom pol. Čak, Kibro, ko pa tole tukaj vzad? Kva je to? To nič ni pokošen pa to. Ja, tole tebe čaka. A mene? Ja, jutri zjutraj, ja. Ajde, da vidimo tukaj zadnjih, kaj se dogaja. Je foter rekel, da bo janjo bodo, ne? Janjeta pa ni, ker brat ni v letu. Drugače imamo tukaj čist fajn narejen za janje. Gled, vse je pripravljen. Vse je novo, ker se nič ne uporablja. Tle pa motorček, samo akumulator priklopiš in udri. Tole zraven, kar pa vidiš le, to je pa narejen za pico. Veš, krušna peč. Se kajka noben ne živi tle. Kaj si rekel? Če boš prevzel ovo njivo, poglej, koliko te delaš čaka. Dokaj pa je naše? Tam dol do oreha. Tam dol ali do tukaj? Do tukaj. To je oreh. Aha, to je oreh, tata mal. Pa kom to pokosil, majki ti? A eno je Ibrović. Pa s čem, imamo on ustroj? Aj, uno, ka hodaš, to je to. Foter je v bodu en vin. To je to, Movia, veliko, 2002 letnik. Koliko časa že to šparaš? 20 let šparam za prvega vnuka, ki se radi, ga bomo odprli. Pa ga kar začni piti. In ražen je spreman, jagnje bo, sam da vnuk bo, pogled, vse je tu. Pa začni kar piti. To sem še načakal. Slušaj, kada večeras ćemo otvoriti? Pa tamo crkvi. Znaš li koliko je star? Znam, koliko je ono možeš ti vam u Ljubljani? 10 godina. 21. 21. 300 eura. Boca. Pa zdaj foro, foter je v bodu tist vin, prišel je striko, imamo pa tukaj enega Zagija. Zagi je pa sosed, tudi je lokalni revčak. Pa mu vsi pomagamo. In zelo rad pride popit pa pojest. Tako da ja, boste spoznali tudi Zagija. Zagi, haj kaži nešto za YouTube. Kako? Kaži nešto za YouTube. Gledaš ti moj YouTube? Gledaš ti moj YouTube? Ne gledam. Kako ne gledaš? Ne gledam. Ne gledaš moj YouTube, mene? Ne mogu ovo, Što? ne znam, kako što? Znaš šta ću ti reći? Crkom stari internet nemam. Kako? Prošlom grom pogodio pitaj Aha. Ibre. Crko je ovo televizor isto. Pa isto, kod mene je Rikijak, on se izvuklo, kod njiha nije isto. On su imali zaštitu, a? Aha. Kako si ti rešil svoje zadeve pred gromom? Izklop. Jaz sem fotor rekel, zakaj ni kupil uno utičenca, ki ima blokado noter. Ne moraš obe dve imaš udariti prek interneta. Sve imaš, to v utičencu not daš. Nimamo, nič nimamo. A šta trebam ukucati ako ja tebe pratim? Dinoti. A dinoti, ništa više, na globu. Pa gledao si, kažu da si gledao nekada. Gledao sam šta izjavljuješ, pa lajkam, Boga mi ova Pluto. To ti kaže. Vidi, ostrlo. Ja mislim da valja, stari, ne može da ne valja. To je zavrtet moš, fotor. Ibro, gdje mi im donesi so, kako imaš neki?
ništa. Mima, moja sestrična. Gdje si Mima, kaži haj. Halo. Pa samo da ne isteče isto. Dobar moj, neće da izvuče. Evo ga hoće. Beži van, a? Beži van. Da, Ja vidim. guli se. Pluta je stara ratala. 2001. Bio put. Drugi, što 21 godina, ova boca. Ti što Pluto razvalio, pa malo notar, Pa pa znam, deto. ali ima puno godina. A krenula je. A je, Ima pola dinog života. evo. Sve gre. Stricio na redu sendviče, hudu. Da boš... Hvala. Ako nešto Hvala. Hoće. Hoće, Ja ti zahvaljujem. Pa dobro. Voliš ti Nešto sladoled? minuta veli opet ti strikla. Pa znam da sladoled pali uvijek. Pompa še sengami. Kva si naredil zdaj? A, si že probio. A je dol padal, sem ti rekel, da bo dol padal. Pa malo boste pojedali, pa je. Pa nisi še pil, fotor. Pa boš splul ven. Pluto je vota, Pluto Kroz pit. zube, Ma kroz zube to. Filter. Ajde, bježi. A prinesem čašo. Daj probi da vidimo kakšna je. Smrdi. Prav smrdi, a? Staro. Zdaj kao rukno en šluk skup padel. Pa daj popi više da probam. Oni čekaj da impregniram grlo, pa to se pomalo gustira, što su salti. I vidjeti sad kad ostanu Pluto na čaši, pogledaj. Pa res. Foto prav da je dobar. Popije brudar, jebe me trunje. Živjeli. Hadi ja, hajde. Ajde, uzmi gutljaj. Nikad pio vino. Nikad nisi pio vino. Crno nisam. Vota, pa koliko smo Ili flaša, smo bijeli. foška popili crvenog. Jes, ali bilo one za nazad. Ajoj, vi je on sve zaboraviti, džabe njemu dadneš častiš, on ništa, Jes, jes. ko da nije nikada. Gustiraj. Imati sve najljepše stari u životu, živi je bio 100 godina. Hoćeš pišćanču da naražemo pa ćemo Danas svi me na pola. počastio sa 20 eura. Nije ono jako previše onaj. Konačno moj. Ajde, Živiš šta? valja. Daj onaj hrvatski original. Šta je? Ja nisam navikao na ovo, ali dobro je. Ukusno je, nije ono ovaj stari. Popit ćeš ti polako to do kraja pa ćemo i mi zapjevati. Aj, pive kad Mi nestane, zapjevat kad ćemo, pive ja. nestane. Evo, Ti nju uštrti. to su ti vrpoljci. Evo ga, drugi dan, stric da spelje jest. Gremo z njegovim Mercedesom se zapelat. Je kupil glih novega GLB-a. Kam gremo fotar? Gremo iskat sorodnike, kad tebe ti nisi vidio nikoli. Kaj pa pol Ibro, kam gremo pol? Smo rekli da bi šli u Galajo pa ne bomo šli, ja? Galaja. Svi ćemo u Galaj biti jedan komad zemlje koji nismo nikad obišli. Samo te prati. Vidiš te sistemi obstranili. Ja. Na grmovlje se pali. Ma na svaki list, na travu visi. Samo te prestraši. Da. Matar od zunje je velik, znotraj pa majhen. Nima tog prostora. Pa trd je ful. Pa dosti čričkov ima tudi. Pa kdor važno, da je stric zadovoljen za zdaj. Zdaj gremo mi gledat kao eno zemljo, ker mi se kao lastimo eno zemljo tam, ker še naš dedek ni hotel obdelovati to. Teli spoh nikoli niso videli in zdaj so mene šli pelat, da bi mes to prodal kao. Pa kam zdaj misliš lezati tu na grmovja? Gremo mi jest. Čisto malo. Joj. Hudo, le to. Prvo, kar sem slišal je, oziroma so, žabe. Žabe. Tukaj jih je ful not. To je reka Sanica. Sem, ko priješ sami mir, odmor, to je čist drug svet. Če primerjaš z našim kapitalističnim razvitim. Tlele, stari moj, en teden, 2 tedna, priješ nazaj, kanal. A je dovolj globoka za skok? Je. Sem res, je, ja. Jo, videl bo graja. Tole je pa poštena višina. Tle je pa let toliko folka, se kopajo. Pa tam je bil včasih vlak, ki so ga imenovali Čiro in so pač tako v skali narejeni tuneli, da ga itek že dolgo časa ni in se lahko zapelješ s kolesom.
Meni je ovo u Delici staro, tu smo mi žito mleli, pogledaj. Tukaj ste žito mleli? Tu ste žito mleli. A to je bil mlin? To je mlin, ovo je samo jedan pod kolo ostao, a ovoga za mene. Sad je to ne upotrebio, ja sam da se posjeti ovi mladi kad dođu iz dijaspore šta je to bilo. Torej tukaj se je delala moka. Sad to je novija stavba, to ni bilo takrat, ko ste vi bili. To je bilo drvo. Ja, to je bilo iz drevesa. Iz drevesa, iz lesa. A je še kakšen plec kot tole? Seveda, še lepši. Kako se imenuje? Huk. H-U-K. Kje pa je to? 2 kilometra niži. Zakaj se imenuje huk? Za- Zato huči. A ja, ki se dere. Ja, derete, huči, da se kaže huk. Šta imaš to? Potiča, direkt iz sance, Sad se ufutio. prije 15 minuta. I odmah će u stomak. Prvo u vrelo ulje, pa onda u stomak. Svaka čast. Koliko ti je trebalo da si ufutio? Niješ vjerovat, prvi zabačaj, znači odmah je bila riba. Znači imaš praksi. Više rekao sreća, Sreća. jer to je onaj da ti na prvi zabačaj uftiš odmah ribu i onda možeš čitav dan bacati da ne uftiš nijednu. A leti ti. Ajde sretno. I tak. Koga utrnje kod dinotija. Ajde. Piči. Fote rekao da je sam punce vodu. Čak na izvir. Da, a ne znaju se vratiti. Ne znaju se vrniti, ti pol morajo se predati, ne? A vždala, če ne, no, domov prišla. Si kjer je fotor imel. Oho, mi se vozimo zdajle sem i on sam govori, tukaj je bila Nađa, tukaj je bila ta, tukaj... Pa človek, same ženske. Evo ti drveni klasični most. A ne, tak da propadneš notar. Pastrma. Ko se reče slovensko temu? Po staru je pastrma, ne? To sem zdaj dojel po 40 letih. Zakaj pa mesu rečete pastrma? To je ovčje meso. A zašto pastrma? Pa toliko. Suho meso je pastrma, a riba je pastrmka. In zdaj ti kontaj. Kam gremo sploh zdaj? Pa na izvir. Hodimo zdaj Bogu iza nogu na izvir reke Sanice. In moj fotor, pa moj stric, se pravi Rifet in Ibro, pač podoživljata spomine, katere sta imela kot otroka, ne? Ker oni so pač te odrastali. In je zanimivo, ker Ibro je toliko manjši od mojega fotora. Fotor skozi govori, kako je Ibro delal pizdarije, pa moj fotor dobil batine od mojega dedka Šabana. In pol fotor govori svakakve priče in prav meni Ibro polovico odštej. Tako da to je dobra informacija, ker moj fotor govori ful. In jaz pač kot njegov sin mu itak vse verjamem, ampak včasih zdaj mogoče ni glih tako, kakor on prav. No, vidiš, to je glavni izvir reke Sanice. Čakaj, pa je pa Luna tam. Joke, sine, joke. A ja, zdaj si me prišel zajebavati. Ok, fotor je eno žensko tukaj spoznal, oziroma prehtel smo eno starejšo gospo in moj fotor itak navajen sam zajebavati. Kaj si rekel, daj povej še enkrat? Ne upa se jeti tam po enoj dasi, skala da bo padla. Prav, mogoče bom padla, sem rekel, vse ni veliko škode, če padeš. Una pa za njim tako z roko. Evo, kot paji. Če bo kaj placa sploh. Imaš prazno tamo? A? Ima ona prazna. Jeste eno gore, prazno. Nemoj me snimat, molim Tiš te. biti glavna zvijezda. Ne treba jedan ufat, mora ići 2 puta. Koga? Pa vi tebe, Bog te, kako će tebe ufat, Bog te, puknut će jedni ovaj objektiv, puknut će materiju. Ja ne vidim po ništa. Šta? Jel ne, ti ne vidiš? Šta ne vidiš? Tu ja će ona lon, le. Pa dobro, Zdaj se, kako će svi čekaj, gdje pogledaj dole, ne? Ajmo. zdaj se prepucavajo, kdo ima večji stomak. Sjedi. Reći smo koji je YouTube kanal, pa da mogu gledati. Dinoti. Tinoti. Dinoti, 2T. To slovenski, neš razumiti, ali možda. Pozdrav za Sloveniju. Sač meni, jel tako? Sač imaš. Dobro, ti ćeš sač. Isto sač, brate. Oj, ti ideš, šta ćeš i ti sač? Pojačko što ćete vi. Sač, dobro. Da znaš da ja neću ni uzeti to, ja ću samo meso. Dobar. Jel dobro? To te zajebe da ne ješ unga pol, kad se tega ne ješ od pogačja. Opa. Ide toči ovo, brate. Ovo, dišta ovo. Šta, ne, drogo. Jo. Veslo dno, Još veli još malo. Kako malo gledati, djavo? Sam to kar u juhi, to nisam vajen da kar pliva. A? Nisam navajen da kar pliva. To je u vlastnom sosu. Ja, ukus pa je.
Ja. V lastnem soku, dober tega. Dobre, ta teletina se topi. Kad ti ugrizneš lepo, a veš, pade po grlu vzdolj, prežvečeš. Ni ono, da je ona elastična, ona plastična. To je dobre. Fotor, da mi povej tvoje mnenje, kako se ti je zdelo tole. To je moja običajna stvar. A to jaz svaki dan pridem in A zato te zajebava za stomak? tako, zato do tega je to tudi. Ibro, komentarji? Večkrat smo si rekli, gremo na postaral, ko pridemo sem, rečemo sač. Aj gremo pogledat malo golobe. To so neke posebne vrste golobov, le kakšni so. Kjere repe imajo, za krilca zadnja. Le to. Te niso ka naši unisivi. Ružni. Sam po moje posiru isto, ovi i oni. Pak so lepi tele beli, le to. Pak se ne bojijo, le to. Nekaj so prav navajeni. No, vraga navajeni. Gledam čist bel to. Zdaj mi bojo pa pokazali še en huk. Še neki izvir, tako da gremo še tja. Še oni so si prav vzeli čas, da meni vse pokažejo. Zato prenesejo to iz generacije na generacijo, kaj se dogaja, pa kaj se kaj ima. Prej po tej cesti je vlak hodil, se pravi, tle je bila proga, ne? In oni so hodili v šolo pač s tem vlakom, gor dol. Bej se tudi ni ustavilo in pa so dol skakali. Je kar bučno, a? Wow. Kako se to imenuje? Huk. Zakaj se imenuje huk? A ne slišiš huk? Huči. A slišiš huk, ja. Huči. Ja, tako je. To Bosanci rečejo, kaj neki pač se sliši. Lepo. A tle ste se vi kopali? Ja, so prišli tvoj fotor pa njihova kompanija, jaz sem prišel z njimi, on mi da prepoved, nema skakanja. No, oni se kopajo, jaz pa na oni najnižji, pridem na ono najnižjo, skočim dol, ta pa za mano, ne vem, ti sunce, ja, jedno pobjegao ovamo, doplivo, da me opali, nisam slušao. Pa kaj me greš zdaj, fotor, spet? Bom spet kaj izgubil? O, mrzlo. To je bil mlin. A mlin je bil tle? Aha, dva mlina pa mlin. Kaj je 6? O, sam zebe noge. A? Nećemo moći proći. Ne moraš še zjet, a? Pa kaj imaš tam kje tazga? Ovo je naša strana, ovo je Hrustovačka. Ako znaš, ovo je Hrustovačka strana, ovo je naša Hrustovo, Vrpolje. Vrpolje. To sta bile dve vasi, oziroma sta še vedno. Ovdje je bilo mlin. Mlin je bil tle? 3. Pa tam. Na ovoj strani. Prav dva mlina. In tukaj... A, pa res, to so temelji. In tukaj... Ovo se ne čitao knjigu, na onome suncu se ne čitao knjigu. Kje? Odkle kad ni vode. A na srednjem temo točko, tam kaj je drevo. Ja, pa na srednjem. Oni so si včasih naredili mlin, pa so imeli pa načrt, kdaj kakšen kmet lahko v bistvu melje pšenico, ne? In pa so prašali svojo pšenico, pa so mleli. Kdo bi si rekel, da je kdaj tle kaj bilo? Viš, kako to vse zgine, ej. In to so bili včasih otroci, ki so se tle igrali. In zdaj so že pač v letih in se radi spominjajo. V bistvu hočejo mi pokazati, kaj so oni bili. Kar je ful lepo, da se ne pozabi. Zdaj pa gremo nazaj, pa se malo ležati, da se dejansko želodec malo pomiri, pa vse skupaj slegne, kakor pravimo. Pol proti večeru bom mogel pa malo kositi, tako da to bo še zanimiv. Striko, zdaj pa pokaži ta prav stroj, kako se s tem rokuje, oziroma kaj to sploh je. To je neka zanimiva mašina, vidi ga, Italijan, made in Italy. Ali pazi fora, Honda! Veš, Italijan zaupa samo Hondi, da bi delala. Jaz pa zaupam Italijanom. Ti pa Italijanom. Kako se to sploh pržge? Kaj je to? Rdeča. Varovalka? Ne. Kaj je to? To je ročica, s katero spustiš, da gre naprej ali nazaj.
Zdaj vžig je enostaven. Aha, Honda iz prve. Gas. O, model. Pa to je agresivno. Dej ti nakaž malo. Dej malo nakaž, no, da vidimo. Dej malo nakaž, ker tole je čudo tehnike, ljudi moji. Normalen, to ti nogo odseka, veš kako. O, kar potegnal ga je. Dej nariš, dinoti, sred. To je bolj potlačen, kot porezal. Ne, to je porezal, ne. Ne. Aha, pa moraš pa pokupiti mrvo. Daj mi jaz probu. Ja, daj. Ok, model, to je za jebat. To je za jebat. To nije easy, daj. Spusti dol. Tako ja. Greš tam. Ja, le, zdaj sem postal pravi kmet. Tudi to se je treba naučiti. Dobar, nisem glih v opremi. Ampak ja, če misliš, da to samo pelje, sploh ne. Dejansko moraš manevrirati. Pa sem 3 minute sem poribil. Vsaka mišica v telesu vibrira. Tako da cenite kmeta. Sploh, ko kupujete v trgovinah za jest. Ker ta hrana nikrat tako prišla. Prišla od enega dinotja, ki je na italijanski mašini s Hondinim srcem to delo. Zdaj pa grem, naj se oni kvareste.